Mā te kaunihera matua o Tāmaki Makaurau tonu e whera e whakatau hoki te utu tika ki te uepu Māori. Koera te hia o te koro matua ara o Len Brown, whai muri iho i te huhu mai a te maria i te nui o te pūtea e toha tohai nā tuana ki taua uepu. He whakahe i ngā amu mo te Puari Māori. The board is only seeking for cost recovery. It's not here for profit making. It has no inclination to spend more than it needs to. Engari toko iwa ngā kai kaunihera kāore i te whakae. Nō reira kua tūkuna tēnei take ki te tēpu matua. Kai te tū māro te kaihanga i te Puari Māori. The board has been very open with the council through its officials and all through the process. What I find disappointing is when we went to the council on Monday, no one raised an issue. E hara tēnei i te tahi komiti āwhina anake, engari kua whakatūria he komiti āture, tēnā te mana o tēnei komiti hariko ahau. Hei tā te kai tono o te rōpūreipa mō manurewa, me kaua e whiu mata ki te kaunihera. If we want to blame anybody, it's actually Rodney Hyde, because if we just implemented the Māori sects, we wouldn't have the issue that we have now. Ko tētahi o ngā wanga o te Puari Māori, ka hui te kaunihera hei te mane, hei te tūrei whakatauria ai te utu. Nō reira i te otinga mai, mena ka whakatauria he utu, kaore rātau e whakae ana, kaore rātau e whai wā ki te tohe i taua pūtea. Kei te whakae a Len Brown, tērā ētahi wāhi o te tahua pūtea, hei whakaheke ma te kaunihera. He ta Gardner, te karere.